ai le afo le tu lai valu I le afia tai au. Malo tala na o le tau mo le so ma le aso tai au. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se fuluiva o te sema e anga va uma I le se e jono manu malo ai I le luse lau lima sfultala pepa me alofa fa ia le se I le aso fuluiva o te sema I le mantou la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo I le Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu fa lua fitu mo nisi fa talanga. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car For You. Pe te su mai le matoto atu si tolo se lau Kreisa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So faso I fua. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po fe amatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Tasi limoi votu, amo. Solo,
fai ona awina atu le polokalame ale Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala ai lau walo. Ele alo famlanga le o le tua o tai mai alo tau soifua ia maso ne o la fa tau va. Le de Aoauli te ila vai le ala mai le tauna le laso le ali le manu lu mai o le savili. Ia la fofo kwa mga kewa ko fu mafanga fanga ko kingi mapalani keke. O winga na tātou te loa o le tau. Ia o loo soifua pia le e ana mea umai o loo tātou ai. Ma lo le soifua maua ma le langi e baba. Whaantala whaantu ia au na pa ia le tua o loo tau suina. Ia matau alanga ina lana upfolfola i so se tovine o so se whanta whaitau langa tono New Zealand ma tunu e ma lo le te talo ma lo foi. Ia le wha ma lo losi. E langa tui leo na ia tātou pa anga masani lea so nei ta ma tina ma tutua. Ia inu lava fuala a waisi ia oisi nai fia ma lo losi. Ia e na tinga lava foi o tapu vai ma le tua. Ia whakoa wa pia foi. Este koreanga mele mai o fara ia usita ia mo meo fo mai le stala lana foto ina tanto fa mol le malo silo no lo fenga i fo manga wenga tutu ma faiva lo filima o te lola so moli ne o tele onisio a onga ale fanau vi ia ile lo famanga le o le tua o tanto filo i lo mono le o tua no o mai o le ia so for raile na el one to le falafengan wenga jiri ma lilia na we ma lili savili o le mela tanto fa ya alu marfa ma ku ke tu ye ma o fu ma fa na fa ya wai tele mai lo la wing all the time ile la mo New Zealand nei au kilani le la cancel la mo Wellington ya fa ma lo antu le sunga la wa le sunga le tu langi ya taito mo le tong tanga ja pe o fenga ye mai le tu la iva se o le me foi stemele ma tu le tanto mafudai e o ile va na to te fai au tala matinga au to fonga ya taita ai wa anti le no ma losia to I love you alle fai un ora vai so le la ya ai ma lo silangi mai o savili ele ngante le ma lo silangi mai o savili o le me fa tai ele o manulu te o la ma lo silangi mai o savili ele ring vai ngola o pe ma lo savili o tua o lo le yangi mai ya vai foi se si tanto ni te wa tango e tofo le savili ya ele lo e va vianga e pu e ai ya mo ila to le foi malanga mai Samoa ma lo malanga manuia kai kele mo koko Samoa va dai fai chips va dai fai ke senga na matomi ya sola o la popo anga wa pe yang ikuki pe yang kuki foi mangi biscuit le winchi na wa ya ele fa ina le o le mento lia ya ila va se va enga ya fai ele malu tau ya langa to le malu afia le to ina ya male lo matua o kanka leilanga leo mai ngi mo meo ki sainga mo meo koko mo chips tanto ia mai makula ia sol o ko wa ka champagne le tangata la sa mo le of palolo mai sa mo te fia fa ta lo fai lo ai se mai mo muala of palo si ave o ile ofisa foi le so le malo New Zealand tanga lo so fo malo pele pi yangi ki so bang jo ia le nga o le aso for really o le so le ta o mai li pot fa pele on fo on amtoli ai le ta amsanga fo le to fitu o le awa yantu ia ia le tanto auto to fitu ale manu Samoa o le aso antaiao o le aso antaiao ia ma le aso sa e pe ona fuafuaina ina nei te we kango foi ka ki rau kiwi uia ele isau Sky TV ia ele ko ngia foi isau Sky ngala songa loke for the TV loke la ia le wale hang ia nga e whakanga haru le ifaf ke ia la ia le we whakanga kiwa anga wale hanga le TV ya ole mele le i tanto le di waita e ole popoli o TV ya soranga ole le wai fuale anga lo ma TV ole vitamini ia nga ngai mea ngai la ngai faisinga ki ke le o ka ko kama ilima
Ya ai masalonga wale wa ko ma sesiki. Ai kau sami le ri oi lau se lengi ringi o. Vivendo bem DJ Dave, DJ Noise Manlane, tu mai ya to fanga meke. Lari foi vango la Aouli ina ua lima mi do te aile afro se fundu malelua o a mai ia le tau singa. Lari foi ya Aouli ola ulu pone I bangil. O toinga te mi fu ma leifu mai ila na fio ngai. Ya wai ola o ile tulanga foi lele. Wa nau ye le loto pitai wa le ma fai ona to fatino le malosi na so ona fai ya sola e tu so le loto ye pe o le malon poloko sima yo e pe o le malon pongaki wa mea vo le pongaki la le a ka ye lo kama invai ke fa longo ko nga fo ile wa e fiad wa le lang Ana mela na lau tupu se toina. Walai ua leva na down. If you feel what? Ya shona pona.
Yo na lewo I fwa yen te oto. O va va kun fwa la au mai kilo. Ke lon me ngari se pa wanga o me. O le fa me fo ma yen kia. E limma finga o fanya. O le inu le fwa la. Dat yo o le mena ta o le oina na e le o se mele lei. O le mena ta o le o ono na oi e le o se me e manui ai lo so I fua ma lo loina. Amo mia o ke au ngofie avantu. A fa pe voi le o na ai te o yo ya na oina. Se fa I se fufuang. Fa I I want to feel my lordy comes. I want to feel my lord tatou o tatou. O le mo mia le mo le mea le sosani I le taimi ma le futimi. Ya, se tanto safa le valia tu I fa talo fa tu I le au le manolo ai mas. O le ke wa ia ko irunga I fa talo fa tu na e le tindai ya Amelia fa moana. Ya, ma le pitu no fo po di dua I na le la mua. Ya. Umalor ka usanga ngi. E le ko fa nganga o ko le mua o le la mua le la si fi mai o kilani semte. Lorenta Pule, ja, va taile fa antasi mai. Lucia so. Ja, li sol. Carlo fa. Ja, ma lo so I fu Sam tu funga e Sarah, ma lo dia Sam Chris. Wa du me ngai fa di Sam Chris. Oi le ngi ya wot. Ja, ta Lucia o le nai o mo fu singa ponga ma maf. E fa wa won tu wai ia nga wenga o tu toyo le as for rate. Ma le di fo I yaso o ile sile I mai sini o le mafuto mai ai Maria le sina to vai fa solo antu ya mei a Vito sau male unla ya male ainga I nai kalai stit ya talo fan to ile tamalena tipo tia tulunga I nei au kilani ya ngai kalai stit le uso ya Nash ya po le uso fo ya nga solonga pelenanto Aoauli ya mo lona fo le tua ya le vionga ya mulipola pio mulipola o le tangata lea, o le whea rua I male atu. Te loa atu fui tau whatawhata. Whai ti whinga ta mai ti matene ti le vai te mele. O le whea rua I masio uso muripola. O le whala awura ngungu. O le whala awura suka. Ma le whala awura koko mawarunga. Ai wha moe ala fui lele o le whale ai a whea kuia. Iska vai. Ska ki, o ngā pōpō mānia ia la, ia leo ngā fuan. Awe ka fiolahi. Peter Eneliko, sorry, ma loa li le whai o le whaifa. Mai e sa huni, Pesta James, pea ka ika ia wa inge se sia riro e sia uso ya Pesta. Ma loa so I fua o le mea silia, o ngai ki mingoi ngoi, o le fuke vai aku. Ia o ngai ki ngoi mai lumai. I dai me le pone, talo fa tuai le toma I iPhone. Fa tai a mosa, ma lo so I fua fa tai le fantasy mai Cindy Masina, le uso ya fish, bole a fionga bole talenga ya tu sa ma. Elia Ayarisa, o le mavuto mai na Henderson, sol. O le le o tupi tunu wa le pisi sol. Mi se alu nga Lincoln Road. Oh, I don't like your road. O inga le va kasi mai ia sko inga o ifo o ulungia pira pela nato ila o nanga le fonta valina le o city cars o le sifo nantanga e vel wa imalanta mai ato na o fuala awana I ton te fiu so se kupe e o se siliva isa no wa man ar kankang ia fuala au nga kankang kusanga ya fi film mo le ke mo solo afu foile kamba kongwanga e ke fiula e luele ako fa pe o elengi fola o I kom yo mo kama matu o ngai kele ana ko aiki ko ia fi le ia ya ki ngorfa a waingi fa pe ka ko o ye konga se pule ek jalo van to fine a genese marina ya fa pe fo ile ainga ya mala tu iloma ya lofa ya ma le ainga fo nema futa mo dai Kansas ya America wo ko le isa ya oko o ma ko le ka su ek wangi isa ngi au kila Elizabeth ta elenga tausanga fo o lela fa talo fa tu fa pe talo fa tu lela mu o New Zealand o au kilani sautenei elia fa inga isi pikongu le la cancel lo mu o ko winning Davita sui fa tau ina Perth I au Italia se fulu rua le wei olongo
kilo kulunga ile wa sfulua sukasi se fulu iva masalonga la ka vandu ya utonga la ngo e akira va ya malo va tele le va tsi mai le va ngola u se te ya na na tule unisi o tanto tala ia te feita o tua ilunga i onisi o tala mantongo fie ya onisi fo tala e pika ki ka ua ku pika ka ua ku se sias ya o kirisimas toi se fulu malefia se fulu male valu pe se fulu i vasu e fu ai lau feita e feita mai tua e feita mai au tafa so wafana wai le pepele anavalo ia oya ole mesia le fetu wafalo mai o petele ema oh Yesu uafana mai kirisimasi na mafuai loloto e uafia fia bese aleluia let's Fofogamua na tui eri taula pini male tuwatai ya mele na lino. Male pese kirisimasi na mafuai. I se meanga mafuai ya le kirisimasi o ngaki ngofu maoe. O tumana tuai le tasi o tausa. Ya le nuk tawhawa tuai oile. Le antuali pata. Le antuali nu ulanga kifu kufika kana po le anime wale ngo orwa kufu kui I was go over there. La ngai mangi ya la kalaka kui ngai nga Amelia fa mo uikano fa esa o le fa tasi mai vai la le tani male ainga le fa tasi mai nai Spiritan ya ile montu I something o a mai le tau ya to no fa longo fa me mo twa vel ai sa le ya la tau sanga le na wan we lo wanga lo ya tau sang
e le van kungi na malanga tu foi le lo ia sia tu ia ni si vol ai nga sa va pele ona nga lue na itimaru pitoro o timaru le ni si o tatu tangata mai sa mo le nga lue fa mai temi ina ia e faila la utala to le fa mai tanto i o kilangi o le makwa vevela o ka ko o le vevela o lo e makwa vevela le ma fo fagua ia maka kwa le mala le kala ste le vevela fa solo antu i lava i pitoro nai alu wantu ai tau antu nai timaru ia no malo timaru fa wa to le finga malanga alu wantu nai o i Queenstown io e sa o kana voile waka ki e maka o fa pe te waka ki nga foi maka ngi mo ngari mangi vai ka io nga ka ngu ko le mena lu ye le finga malanga io pe ya nga o lu yu ko ma manga ile so ako nga pasasa ila le lo maseme o le melo ki kava ene o se me foi le fingo fi ya mi se nampe ama mau se no fanga e fai malanga ia o te lo foi o le to te le manu le tu o le wa sa ni e fai malanga ia o disi e fai malanga mai ina i Wellington ia mo au kilani nei mo fa ta singa o Sofia Fia ia o disi foi e malanga mai ina i Martin io Martin nei to te le la vai ia nisi fo alo sa mo nei ta fa o ila lo ina ma lo ia to e Michelle ka me ki ngi nga me ngu pa ia e pe ia la le pu ngu ila lo nga si uso o le uso monia le o sa ka yo io ua leva to sanga o ma to fiu fo e talo ele ia sto si ti lunga o lon tupu io o lon tupu ana pu fa pe o sa ka yo nei ia sola o la o to ti alo matua o la ngata ia la tupu e va talo fa to si uso ia ochi wa le me foi nga ngo ia ochi ia o ngai pe uma o toi tu foi le lenga sa le e le api po lingo le ochi ia va talo va to le pulu no na mat ia me se ia le uso ia lu mo vai ia foi iau mo le tu o lo ma tu mo ina maten ma lo ia to fa o le vai ngale o lo fa lo ko ila lo o la ki ale le fa yongi o ngi afo ni fongo fu ia ngu ia song fu ia o lo fa lo ngoi sia fio ia lan to wainga vivia o tal no tono fa sa ai le fa ia ia nga pes oui choli o le fu ko sa lunga la como Mr. McDonald pio ia nga o lo como sios la como Mr. McDonald vele le fia lo McDonald shouties ka van talo van tu le vai ngol Aoauli ia o vai ila umanga o le ma futa mai le tanto pol kala mele di vai ngolas ma lo fa tai ia le fa tasi mai fo ile tu ale radio Samoa ia o ngai kala ma ia magai me vui ka koko ia ai ka no si o le ngai mo sa ka sa minga ile ngi vai ngole Aoauli ia ai fa ia wale ai ska ko e de se pangolo ma fo ile le KFC ai ma kwa fa pupunga le ia sau sai mingi le ngia o ale o nga ma fo le pizza ai ma kwa I fa pa pangu lunga la fa la ile me ka o poloka paka Radio Samoa. So fa malo le o le kalesia Yesu Kristo te fatalo fatoi fa pongo le tato por kalame o le tau mo malo ri le nga lu malo le sai ile o nanga ke fa tawina ya te o matato yo pus furmo le ono no fa upo lima
Yo pus fu mo le ono non fai pu lima fe mai. Au te fa malo si atu ya te o tau lo ngutu. O le tau tala fo yo u la ngutu. E fa fe lolo ai o tau tinga. I will strengthen you with my mouth, and the comforts of my lips would relieve your grief. O tala ta malo yo punga faida ori nga wakula kwe. Afia e kalangoa inga wa ke le fa le ko ngu so fu malo lo inga ko inga fa pe foi la malo ko lu malo ai. O pe asa i kanga kai le tu mo ki nga yo la ko lo. O le fa me ku we a yo pu wa mai mala a yo pu ku ai pe ele ave selo kari ko ngu ngai le tu. Nga pe le la fa ise la ko misa nga wa ko so nge yo pu a ku fe ka yo. Kala la le yo pu nga fa me o te fa malo si atu o ya te o to lo ngutu o te tautala tu foi o le tautala tu foi o la ngutu e fa fe o lo yo to tinga o le lui kau mo kako ia kau kala lo fofonga mo lo ngutu I por fa malo longa speak words of healing po le ale ma so fa man malo Yesu le Nasareta o ia la voleri o le ola ia fa pena funta o folo fon fatalo fatoi il fa popongo al tato por la me le tau mo oe fi fito ina te o le tu se l'apostolo Paulo le calesia Roma non tau pos fulu ar foi pos fulu mal peso tu ale tau longo atu o le tau longo atu foi o le afionga le tu le o le nei e tupu le fatu tu ale tau longo atu o le tau longo atu foi o le afionga le tu le o le tau mo tatou ia e tau tala I le ola I o lātou wanganga speak life to their spirits speak positive tau tala malosi tau tala I le upo le ola I nganga o tangata o lo fia manga o mia le ola o le kala le ala paskolongo foi le kale si e loma e tupu le fatu tua I le kaulongolongo wako e manga o mia e kangaka ia e o au kafa makaka ia ko ke fainga longo vakas se upo e ola I o lātou wanganga wa o iska ngaka e le fia e fai kau kuspaia e le fia re kakalo e le fia e alu I ngiloku e le fia alu I mafukanga au siava ngoala le alua ke fainga longo vakasi ai malua miri kingo vakasi a le o le ngaluenga po kongo le malaika alo I se au lakapi po se au vuri le ava ngoala le ngā e whaonga inga e ke kaukala I le upo le ola rao fe mai Yesu wa uni o le ala upu moni ma le ola kaukala la I le upu a ke riso ina ia mawhai o na ola le anganga a wai ke leiloa o lo makua mawhakia longa loko ai a velo whasoa I le upu a Yesu e mawhai ai o na matala ese no tanga o lo sai kia longa ola ia nga ke ia le wai vai aku le siaso dori whawhi kai ka o fiskarans o le anu moku o isa ko le lau whasoa voa me kia wangafi ma kua kau ngā anga wa levang o mga o le mere sui ya wa walolo foi a ke e wa ma mo le upu ia le se me ma le o le kai mia le e fa nga inga ka ko e mo moli e le upu nga al melanga a wol fie fai kalmari e le mo se ola a me valea e fie tau tala I le upu le ola ia a ve mo lu tau ia te o le ni aso fa nga lo fonga fa nga upu e mo moli e le upu le ola wa fe mai e tupu fa tu le tau longo atu o I le afionga le atu o foi lea ia the Lord bless your hearts.
Soy Kirisiano, Olefe Aulena, Ia tupu mafua ilotoma lala. Ia pe ole fatuna pahu, le ele ele le le, o tao langa mole talalele. Sule atoanga, o tato olanga, e maluai, beau, ole vasa, le imalo satani, e uvale le tani, o Yesu lota, puni matani. Fat tapo inga le tunu nei tula le uli tala mo lau fa fong mai tala tumua o so fai leo se alisa vala ule pari mene me fa mata ule alu ya onga fasio tia mai tia onga folo le kuki sia ke fai e malai valele mo le tali vivini o pipisi Samoa mani sila ta longa fi lo le mpeka nga alu fa tasi man fai nga malo Donald Trump mo lo mpeka Los Angeles ifa fonga mai fala utelino nei tala. O le lisa wala ule moto le parlemeno ni sila ma ave ese fa mata ule alu ya onga ma amata fasiotia tamaiti. Taluai, e foringa mai ilona le mautonu i tangata e ulang ia ina lona ainga. O le fa mata usa faya Abdul Shami Shavet o Hamilton ne la solusma no February. Sa atu ngalu tele lau fainga luenga o puipuinga Wellington e mavave vala awa leo. Masu e loa le New Maryland te foni. Sa ole le falo chavet ma ave ia lona tama ile ole le fatananga e su ele na portu ma wailan telefoni ona nari kapineta ole masina tuluai sa tula ai masina tuluai sa tula ai le tama lusu mali mo tsanga famis no fa tu malo Hamilton ma ia te na le monio morianga asa ia tino ina le monio le morianga ilo na fa matau sa ave ma ponga yo le tele ai le pona tia i fa tinonga manga yo inga tang talo telo ni sila ilo na fa mata wino le fasio tio to maja onga singa yo inga foringa mai e fa vai ai tela matia tele ile ola malo lo ino to maiti ole morianga en fa na fa sala nice days o tula va fitu to sanga per poi e fa mastonga sa fa sala na ia le fa masino judge celebrating ile ali in morianga esa tolo in fa matu wino fa mo mongo fa mastonga ile na mata upu mole lua vai aso e fa matalanga winga i nei telefoni to fa mata usa fa e chavet e pe ona fa iloina ele vai ngotala le in Sydney ta yenu te tununga o tanga te to siuma e tolielo na inga
Ile aso sa ia fai ai le fa matau sa ia longo ila upai ngā ruenga mori pui ngor parlemene. O le alu ia onga mwhasioti tamai ti tonu ai le tali o tanga te runga aina malana whanau. Every time. O se vaenga ona na wha matau sa ia whasino ai i le li sa ospa ia pare te talo musaleme kalais tete. Sa li mataita ina i loa i le whaasalanga ora sula arsoli tula pono. Sa tula i sa vete i le whamastonga ia me. Matau fia i le pare pui pui se ia uri o Oktober. I le temi sa aratala i tua ma se tau vai luna vae. E mata i tua i whaale tula pono. O le ala wina non whaasalanga ia mati o le tausanga fau. O le iso i toa se fulu o tamatala vau sa awina atu le tola o pinga 5 feet o sola ese. Ina o maana whaatasi atu le whalela o singa o le esi sa whanu le ola. O le apora kalame tolu na vaenga e au fiei whaatinonga 5 feet ma o nga whaapitoa. Sa amtaina ia i ulai e pana whaatamoina. E le oranga te mariki ia pore matanga alua ngau tamaiti. O le tamatai minista o tamaiti Karen Chua ai whalia. O le tamatala mo sa awai le whalela o singa e le solua, e leo i lo pofea o iai nei. O rana winga, o ia soria tuunga o na whatanunga ma le whaamistonga. Ma o rosa ilia nei ale matanga alua ngau tamaiti ma le official leo. Sa tau whai whaamaon ia o ranga te mariki ma leo leo wai tato, o le tama si mali ima tau saranga sa ave e le whatananga i lalo tuunga o le nganga alofa ina ia awa ia i le whalela o singa. E le whaamastonga mo tupulanga talavou, ai o sola i sineng. E ia le marama anga o le lominga le New Zealand Herald, o le tamatala vausa whano le ola, sa la vea le whaala vlave tu ta avale tatu pumai, i le State Highway tasi la te tirau, i le asolulu le vaso vai. O le whaala vlave tolu ta avale sa apia ia apia mare pasi le sa ia mtanga turisi, i le toa sumo le whao, tanga tu sa wha manu o riai. A e tu sa ima se li poti ni 9 minute, o mwai atu ne, wa umia ne le tio Samoa, wa ta wai whapea, o le isi foi tamatala mo i le tolo wa pinga whakawhita, o sola ese nei, o rawinga. O tolo wa ne iai tamatala mo i lalo lea, por kalame, o le lopo whea, o iai. O fora le mo tole atu kuki, e siak te whai e malai valele, o se tali i wha mai o le televivini, wāri ni mai nei i le tulangi. O se fuafuanga e muri mai, le fora i Samoa, mani sila i le pipisi ai o le televivini. Sa longo le whailau tūsi o tui fua malo loina Bob Williams i le vaengo tala le Cook Islands News. O whai ngā malanga valele mai au kilani rorotonga. O loo matutomu. Ma o tāua tele ai mō tina fau malato pepe to a whananau. Ma ta maiti maru tu e whai ngofi o nā fia. O na matua e wha e tete pe ate o e solong. Mai e tāua ai o le mate i tuina o tangata e tonu atu mani au ngai amateina le vasonei. I le malai valele e sui o le soi fua malo loina. O le a fono foi le komiti au au wha mao ponga e vaste tasi mo le mate tuino le pipisi ni sila ma Samoa o le wha mai. O fola ina foi Amerika Samoa ia sia ke whai e tua oi. In forfolanga me le matanga luanga soi fua malo loina le vaso nei sa whaari ai. O pasta se uma e taunu atu i Amerika Samoa e ilo ai nyaunga o le ava inga ilina. O le vasto loai sa forfola ia le matanga luanga soi fua malo loina i Samoa i le pipisi o le televivini. I le ono matau sa wha maun ia le o mai le aso rusu mrevalu o Novema. Ai whai ungo le masin taluai e o mai ai wa pasia male afe. Tangata ua wha afia i le televivini le kausanga atoa i ni usila nei. Ua valau lia nei le president o le motu o Palau Surandol Whips Junior i le president o video a Amerika Donald Trump. E atu si mai le Pasifika e tilo ai mo stei mua. Ia fianga o no whaaralawe o swing o le tau. O Palau o whaata o toina i tari malo le whono tanga whaare tau sanga tai o Pasifika le ruafa mare rufulono. Malongo ai le tai ulo le motu ia Weps i le tō ni sila Pasifika. O le awhiwhi e teri ia Trump ea wai mai ai. Tai ta wai e tau au e nate a vea foi le tai o Amerika e pia masani ana whai toina o se tangata. Pido sili atu lea o na ia whapitia le iai leo ni suingo le tau. Mo se la maulunga mo mātamatanga i le sami manino o Palau. Whāria Weps sa alula na maulunga i le sami le susama i wa ia le whaatama ianga o iai mea ola ni ngate whale. Se mea ua whaanono ai le wa ai le tele o mea o tupu mai nei. A fianga i o mea o tupu mai le rolangi ono le fia e wha o ngaswa o. Whāria Weps ama whai o na whai o fia e awinati e Trump i Palau. Kia no mata ina telele na mo ia maulu i le sami e tilo ia ia fianga uiai. Tilo i motu ua mau iatu ono le si tilo le sua sami, ma tilo i vaenga e koko o le kalo ua whale anga ina.
Mai ta wai. Wo fo ia I tangata Amerika ia fianga swing o le tau. E pio state o Florida, ma North Carolina. Le sa mtu ai fata ma ia fa monolonga. E talonga e le ise popolenga le komiki whaabao malo le Olimpeka I ngā lule whātusiai ma President o Amerika Donald Trump mana na whainga malo le ai I le talonga le Olimpeka Los Angeles le luaf ma le lufulvalu e pēna whāria le President o Olimpeka Thomas Bach sa tauia I Los Angeles I le tari malo I le talonga I le luaf e masu marifitu I le taimi sa ave ai Trump President o Amerika I lona whiriwhiringa moa Ta whelo ai foi a Trump pāti le wharipai pai le luafe masu marfitu I sina taimo matu ai le tauia Los Angeles e tari malo I le Olimpeka. E ui lava o le talonga I Los Angeles e le whamui mweni whātupenga maripai ngā malo e pio le telo isi talonga Olimpeka. Ai e whaia le tātau o telo le whai ngā malo I leo fuina leo le pui puinga. Pela uinga ma sosoani whi malanga inga pa te se maisi vaenga mo le langolongoina o le talonga. Sa longo ai e pāti la whai ripoti o tāti atu ne lima le lei o le komito le Olimpeka mo I lato e a pianga tu mau a Amerika. Ma ia tā wai po whea lava e tiro I le komito le Olimpeka a Amerika tala whengai. O le a wai po iai le komito le Olimpeka whaavao malo. Ari e bak, tā whola lava e Trump le langoloina o le tālonga mai lava I le amatanga. O le kalapu soka au kilani ua puru whaatasine ma leo soka e whaono o na manamalo. I Champigna Europa le aua Bayern Munich I le tamarasanga soka. Mo le ipo le rolangi a kalapu le FIFA I Amerika I le tausang fau. O le tamarasanga le rua whima le rufulima o whalau tele ni al tosmo le rua au. I le aua le Bogar Argentina. Ma le kalapu Benfica a Portugale. Ia isi au le pulu si whaatasima au kilani. Pe au Benfica e whaalua na manumalo po I le ipo Europa ai ole au le Boca Juniors e whaona na manumalo e tamarasanga pito mawalunga Amerika Saute le Copa Libertadores o au kilani e whaase fultasi o na tau sini o le tamarasanga mo le ipo kalapisoka le rangi ai ole mawalunga sa halato wo iai o le tūlanga tonu le luafe se furu mare whaa o au la kapita I tō fito sa matonga wa ave ma au pito mawalunga le tamarasanga I le siama noa Mora tamarasanga te to fito le rolangi le tamarasanga te to fito le Oceana I horiara le whaia le whai unga le vasane o ne awe lua o whaiva e manamalo no fiti o lo awa iatu le tamarasanga te to fito tele le rolangi le HSBC series I mapapo ne utini o lo whaona whamalo lo ma le Oceana I le teminei o sa mo matonga I tofu lama ma au te lua o awali im tamai tai awa I le tamarasanga o awe lua e pito I lunga mai awali im tamai tai e le o au fiaila awa fiti la qualify mo le tamarasanga ale Challenger Series. O au lai whae pito I lunga mai le tamarasanga o le Challenger Series. O le atau vai le tamarasanga e ilo I le au e palasi lalo ma le au si tia I lunga I le au ai lea I le tamarasanga tele. O le laka pita to fito le HSBC 7 Series. E ulava lao sa mosa au ai le tamarasanga tele mo te usanga mo vai. Ai sa lusi le lato tulanga le tamarasanga palasi lalo ma le si tia I lunga I le tausanga nei. Kala na le yasu mo ni tapo inga le tlu ma o foi te fai unga le vai asa saunga le mu ma fia I te toma so I foia 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Six, five, one. Only my
le tulanga nga fa taila sunga ya se uli mala le fi mo anta to tala pe ora fa fonga chile de ya woli afina emisia fiona e to fa fonga ye le tula e lua ile woli de ya pe kia lu ngolo YouTube ma Facebook rewind nga ikua o ya le YouTube pa ele finga no pe finga rewind ka ko Facebook ya anyway sa we follow pinkala e rewind ikua en tanto o su stantu tavere lo fa tasi mele sunga ya o kuso fiele le yo le tomala udanga ale enterprise motor group ma kwa wa fu se tantu li poti ya kuso ma lo le fiele fiva ya ma lo folo sa ya for really lo tantu wo li ma lo so ifua Fofogamua ya ma lo fo le tawatai mo le tautua ina fo iole sio tato watuno ya mo le foile mo never know if atala fa toile lo si tato watuno I so se vaenga o lo mfaiona ma wa mai ta fatala noanga ya mo le atolo fanga ya ma folo watu fo ile tapua inga ma si tato watuno ya wa ya tapua io o fa na fo io lo al faiva tutem faiva ne yaso ya ma lo so fo Fofogamua Tante, tau foi fa malo la vale ni vaengo le Aoauli ya malo le ona sai malo foi le fa malo si e se le sa wala malo ya malo si le savili tai au na lila le la mai tau tu ya mo ya le sa vili me le vaengo le so au le ma fa o le benta una mo I manto ya le fe le malo kus ya pe o ne vai tau pe wa ese fo ya fa ngale tau ya usa e saul male jacket mal fa malo ia o ka penga uma I tau ya fo ya I tulanga le ia I kasile de aso ai fa ko inga ka we mo ai so le ala ka penga fo le o mai le lo ala kai me ia pe fo ala o ka vai nei ta ia pinga fa le kai awa ia pe ka madulu ia le pe wa makalon ka u manga ia mai le sulula ia ko wa fo ia wa matana ba ia nai tanga fo I wa o ngolo piu ka mafanga ma ia ka se to malta malo fa ele o nga nga ka fa maluma le o fuma fa o lo ku sa mal plan ke ma i ma muy o ngai kama ngai ngai ko le put for le sa vale wai sa o lo sa ronga wai le no me tup na pa wale mea wale so ngala nga mai fa fo ki wa a fa ina ni singi fili fe o pipi e la ka plan ke ja, maar ole fa so maar lo vole so le riva ngola wolu jelo yo na wo fa nga solo anta to finga me lofa ja wala wala krisi massimo le tau sanga fo wolo lumana idea kus le lava Fofogamua ya pe ole o tulanga na o lo ia le pe o ka ko campaign ma le masinante ne ya ona o lo ba ia lava fo ile le to telo la tunu o lo na mi selen ia pe o lo fa wa tu pe mo nei masina ile anga ile Christmas ia mal fa unga fo tau sanga ia e pe o tulanga na o lo ia tato promotion for nei masina ia o cashback ia I mean cash bonus e o le tulanga fo le amata mele afia na le tolu afe ia o tulanga na o lo ia i la fa Italia lava pe fa pa uata o la ta vale ia po batu fo ia so ani dis fo tulanga fo fo iole o le ainga ile fa i ngota sanga ia o se lo lava fa pisi mato fo le ono tele lava tulanga o na ainga fo lo to sa ili ia sa ia pe o tele na ainga yo mai ia lo tadi malo ile fa i ngota sanga tulanga fo le na ainga si mai fo ia mai se ia tulanga o fa pena pe o lana lo tau sa ile ia ta vale ia pe ta vale ia o people move am tulang fa pena ia pe o ia me se la vale la tele la sunu o lo vai fo ona auto va mai i tulang pe o le to tele o lo na o miel selen e pe o le alana o le fa pispisio mata uva sema Malo fa tai ia ole tulanga ia pe ona masiria ia ole riva tau ia anga I fo inisio fana ia ua lo tau sanga o nga lulu to ina male lo matua
Ia pe yo na te va vai tu le lo tato. E ki nganga le kau le mawhinga si le vai lunga o le maua lunga o le piki up. Ia ngana vai fia ko i nga manga i lo ma ko i piki up. Ia pio si me fo na fo le lau tiro fo ia mal mai tau. Ia po e pi se swinga pi o aso ia pi o mai ana to ina ale o i veni fo i vans ma tu lango e fitu no fo. Ia pi o swinga tele na le ua mata na pe ele lifa ia le tu lango le interest o na to ina ma. Ai se te vai le se to ina ma se lo matua e o ta vale to mai matua fia pe e se fo ile level le o ia tu lango fo le felwa il piki apu Fofogamua. Ia o le tūlanga na iai a ka pokola. Ia mo ka nurole la ka e ka le sia ka whea kui. Ia a iangi se fia fia mō, fia pe ingi me fia lau. Ia o le ka valengi i o le Salvation Army rau wherua iai. A wai a vakungi fo i le kau whape awawo. Le anga le koe inga so le su e kuperi. Yes, lele lo. Ia pe o swinga lai titin na marketing nei vai tau pe o le o aso ia pina o vai nga fo i o traders ia ma vai nga lai fa nga ina ia piki apu mo commercial use foi. Ia te mine. Ia le tele a inga le wo mai ia pe o family car ia le youth le te mine ia piki apu. O le pe o swinga tele na fo le shift na mal marketing foi na masania. Ia nga nei foi vai tau Fofogamua. O tani ma to ye fa le tonu ngo le tongi e tana fu piri. Ya pe o mena e pe ngo la profile fo le o e fio lo ana tanga tau le o mai fa ama fa manu ina ia talo sanga i tu langa fo ia o fa le tonu ngo o ni fo tanga tau la fa pe ai o a fo ia ai fa to a fa ia tu ale assessment fo le o la e default fu lele ia a lai tongi so lai nga fatiam tulang fa pena ia pe o tele ana tanga to lai faina na maua to sa tulang fu lele o faktino o finance mi tulang fa pe lele ia ma no fa tai e fa fe ma to ye i Wellington ne kala state ia in makako ia fe rol fu na tanga ta fu lele lei fa foto au kilani ia o fo ia lo mfayana maua tātou so tainga tūlanga o lunga tātou website ia po le enterprisecars.co.nz ia o tātou website nga o lo iai fo ia i lunga ma le link once te maua tā vale o lo e a fo ia mana o ai ia o na tangulola ia e a fo ia o mi le link le te follow ia ia a pe fo ia tūlanga fo le fa fainga tā ia le ai o lo iai fo tātou numero i lunga ina fai ona bili mai ai ia ma fai mai lunga telefone ia fai fona matu soani i tulanga na pe fa pe ia fa pe fo lau fa manu ina lau tarsanga ia me masania a fa pe fo la vaile ia fai na tongi passes ona malanga mai le valele ia pola la va ia le fiutanga ina e fua nga i fuanga fo yo o ila to lo tausa ilisa le ia o ani se vanga tau te fisa no ye le I fam de twinal tanto tusi ja ma le numero telefonie vla un tule malu sabo ja fa stai lava se man fa stai fu ia le tulama statu le ti o fu mo le fai lo ino le tau tua vai ale mato fa tava le enterprise model group manukau ia o afa pe lo tau sa ili so sa nei fu ia vai a solo na lua o te sema ia atu longa e pi mana ia taimi nei foi wa tu le vai aso muli le o Christmas ia taimi na e tele na pisima ia nei taimi ia va pelo tau sa i so sa nei taimi ia o maua so sto inga ta vale nei amato ia em fai ona e su maima il mato e tresler o le lima fitstolu i Grace House Road in Mankau ia polo mfai foi na so tai mai le overselau ono tasiono fata sivalo overselau ono tasiono fata sivalo ia mfai ona mili mai ia tala no e mai pule ia Terry ia ole tama ia tau o papo ia po to ona nei o kuso fiele le ia fa pe lo tau sa ili se sa ili nei fo ia vai tau ia
te manu tātou mātou tala mai le wana i le afa le lima i le iafiafi i le fitu aso ia pea ia ni fisili ia so tai mai tai lava Fofogamua mon mātou avanoa manu ia fo'i faivalofi lima fo'i o wāre tautuaina o se tātou atunu ia o tāpuainga mau se tātou atunu ia lo fangia le atua tai atu le soifua ia maneola awa ia fuafuanga le weekend matulanga uma ia tātou toi whelo ai foi se tai meu mua atu sai mal fina ngalo le atua manuia nei aso Fofogamua tai ia pena fo i le sunga ia ku Sofia le 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 tutumala unanga le enterprise morukupi markauna na e fa funga ti o le walus flo no minute o te ni le tula e tasi te me le to ma o dan tu polo kalame o le awen to le ola tasi lima I fatulu amo radio Samoa tapuai e tupu ua whanau mai o mai pepe se fia wa whanau mai le mesia pepe se fia wa whanau mai le mesia tu fa ai longa yo ole tupu lolo mamoe fa ali ai angelu awale fefe he matau awa fana we ole tupu oh my if tapu ai le tupu fa na pata inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lama ti ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu ese ina malitina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nai pui ai mai le pisia infection ma whaiti te ai a fianga o le wha mai.
O tui e leise te tongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa i lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui e meo nais. Tala noa i lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lau Kreisau Frontman Rewa. Pe fraso tai mai le matoto telefoni. Ova se lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea a fale, mai le iwa se lau iwa iwa tā la. Afe wha se lau iwa iwa tā la, ma le afe iwa se lau iwa iwa tā la. Maua se ti no foa o le potu malolo, no foa ma le lau lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tā la lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tā la, ma le isi se lau tā la. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Awane e misia le nei whaapitoa tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tā la mai le tau nifo aulo e ono se lau tā la pe ilunga atu. O le nei whaapitoa e whaangata le aso suma 5 o te sema lo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be vala au mai i le 2 ono wha wha. 2 ono wha wha mo soa wanoa i le Shine Dental. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo falava tatu atunu mai tatu por kalame foi le nei ole a reto le ola ile matanga le nei aso te fia foi fa felo ai te oe pa uma lava tatu por kalame fa fonga mai mo mai le nei aso ole mo molte salonia 5 foi upes full fitu e ele foi upu a tuspaia tas foi le foi upu fa pe ia tatalo ele au no fa pertani ala ia pray without ceasing no winga tatalo awale kaofia winga kakalo fai pea ale winga le foi tau o fa utlaina fa pea ole talanoa ile tua ilo mafau e le winga le upula le tatalo ile no ole talanoa ile tua ilo mafau wa foi la tatalo le talanoa nga le tua ya le ke alwe va se panano tatalo ele ko inga kakalo la le fai mai ai le apostolo tatalo fa penga su eso kaimi pe e va se afe ke alwe e nofo ai matatalo a winga le upu e te le tau alu foi le ai se me ko kuli ai ia matatalo
pe te taualu e su e se panganoa fo I file mu e te tatalo ai. Pe tai, o lo so I fua feso o tai atu lea I le atua I aso mataimi uma I lo mafaufau. Ne mawhai ona e tatalo I lo mafaufau. Menga e ka ule tatalo e le au no. Winga feso o tai atu I le atua I taimi umalawa. Ko inga tatalo la lea e kai pio le mena fai e ne mia. E vai le tala lea ne mia. Ile ne mia le mata upelua. Ile matanga la mawhai mai. E ile aso ngā lunga e mia. Puonga e mia na au ngai oi papelonia. Ile tupu a papelonia. Ia ina wau au na la ia. Me whai le tautuina le waina. A ele si aso. Wa o mai le tala e ne mia. Ua whaatafu na ina Yerusalem olo ia malu malpa Yerusalem o le nofuanga po le nuu o ne mia olo ia tunga mau o na matua lela ua whaangoangoa mia ia ngalue lo ne mia lisia so lumol tupu whemai ua whaanoa no na mata ia ele iloa la mia o la e mai kau kupu ia wa ke ia ne mia il whapea mal tupu lisia so sole se a ele mea ua whaanoa no ai whapea o maka ele masangi ai mangkua la kupu ia e fesidi lo fa pengar ku pule ngo winga e on fa sioki o tamo yo kamasa pingia kua ia fe mai la tara ku spaia ona o fefe ai kalanga nge mai ona o fefe ai la no fefe wa fo ilo vai mer ku pule se kilanga ngue fe mai ona ia talia tulia ia soi fua la o fionga ale tupu ia o fa ngo o fa longo i tala o whaatafu na ina le ai ona iai tunga mau o matua. Whai mai lo kala kuspaia, ona fesiri lo le tupu. Whai mai lo, ona whai aku le tupu. O le a la le mea ke mga oai. E le lai mafua i ngoso roka mai fwai upua le whape whai mai. Ona o tatalo ai lea I le atua. Vai, nga o fesiri kwa kupu. Le a le mea ke mga oai, le a le mea ke mga oai linge mea. Wha o ko mekia whai mai nge mea, ona o tatalo ai lea I le atua. Ma o fesili atu lo ile o ma o fa atu le le tupu pe a tu sa malo fina ngalo pe a lo fangia o tu mai so walu e ko fausia le ai o lo o ia tunga mau o matu le winga la tala e fa pe ma le mi o nga o ka kalo ile e fa pe ku ngai mi okay a fesili mai tupu fa pe ngai mi okay so walu o le ki kalo ko sa we polar kan le ai mai ne mi ma o fesili ko tupu le ale meti mana o ai mai le kama I fai upunga ye ona o tatalo atu lea I le tua longa winga o la kala ngoange bia ma le tupu a longa ma fau ua feso ta I le tua au mai se kali e tu sa male mele le opportunity le mele o yo mo ua fesidi mai tupu e connect longa mi le ku alofa mai lo penga le pauanga le kalonga bia a pe aku alofa mai le tua la I longa ma fau o le tatalo le no le winga la o le upu ina o te talo nge mia I longa mafau I le tua kali mai lo le tua a vaku nge mia le request le tupu talia le tupu aisea ke loa ua fesoasoani le tua I le kakalo a le fafose I nge mia ngafai te lo la le songa foi mo oe po le alo pisi ngā luenga na e fai me e o le mausi a vango ke kakalo ese le pisi ngā luenga e mawhai lava ona e te talo e le au noa I lo mafau whake ka inga a e pisi mawhai nga e kakalo le mea ngai ke iai Alua tala noa foi masakanga ka wa is a situation po is a condition fa ngata wa le lopo le ale kali wa le lopo le se fuafuanga le afail mele o kupu e ma fai foi ona e tatalo e le au noa I lo mafau a fai o avela tavale e ma fai ona e tatalo e le au noa longo winga o lo mafau e connect I le tua I mea u malava e ke manga o iai a fai foi o e ai se mea fai ngata I le ngai kaimi le ma fai ngai kaukala e ma fai foi ona e tatalo I lo mafau fai mai tala tu spaia tatalo e le au noa le tua fa fitai la o lawa fio ke malama yo matou mafau pe le fa leo kufo ona oni mafu anga tatau e mafaya o matou tatalo atu I le mafau e te tali mai lava fa fitai Yesu fa manuia le yaso lo tunu amen Tatalo I le tae au ne
Malio tu umai makrisi vai moso pena fai sau te talo e tulu ngā toile polokala medale are to leola. I le rifo I vai ngā lea Aoauli ma le riva yaso moli o tulanga ngā whaatai le sunga e le whaiwhi au ngā pasta la whai le kopa o le Assembly of God ma le awhia ango lano I le motele I sa la whai. Fa mai so se mea mwhina e talo na pawale mea o le mo ini le mui fo mata. Ya ona failo leo lang talo tu sa po na te pisi e fa penga voia a ka fa longo voi le mo kwa pule sa ka ko ya onga fa pelo le ona fa yo e te tawana e fa ben yo e le ia ro fa maya ia fa ma tu ia le ti apollo malota ma fo fau ina le te o fa le tono tu ai malota so for really ya ole na te sau fia la batante finga luenga ile nei aso. Sfulor wedu te ona tale o le tula lua ya tale tula lua le ya Aoauli ona una tule o tatu tala pe ona e fa funga ya ile tula ya fo tasi la o nei mai asi yuli. Talavanti ya usangi siosi le usu ya polo arona ma le tu ya gria ma le unangana le tasi apparel ya I dai Brisbane North Brisbane ya le stetena le makwane fie la ka mopo ya ai afu o ko sang fo wali ka le ma Mikael Schuster ya ma mama le fa tasimal tanto por la Mauricio fa silsilanga pe mai ya tanto wa fa salong fa pisinisi Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fana witi o tui pui le ko witi sfulu river mo I lato e sfulu on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele e taftafane o le McDonald aman rewa e taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Avia maua so sa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars Lua selau Cavendish Drive I Manukau Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Malole keisile Omega ka A whai alo sa ili sea o ngā mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ora se o tātou whaalinga leo tonu mai lo fisi o la radio Samoa le rea Aoauli wala vale longo pui li o lo tau pa ia ma lo o tau mamalu a whenga ye mga ruenga tūte ma whaiva lo filima langa te leo nisi na wa amantala tau whainga wha ataunga ma wha ma ngumi ei o loa le telefoi o nisi o whale ofu ile rei foi vai tau o le tau sanga ile rei ane vave ye manuele I a foi ele ngā lungo whaka. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. Awari ngā lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaarupenga o Samoa wala ngā upu o le matawha ioi al matai e le whainga o whaalawalawe e pei o whaai poiponga o ma liu le o siusinga o ainga vesila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalanginga e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e fitu se fulu tala le countdown official radio Samoa I le tolu pa tolu ona Hobel Avenue Marukau
e maua tuai saulo minga. Morisi whamtalanga wala mai le lua ono lua tasi lima iwa tolu, lua ono lua tasi lima iwa tolu, pētanga iane i le shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz, ona whaima iai leo sau oka whaafetai. Silanga le mafutanga sangata ana pasilika le ulu moenga ile ava ma le whaano anu tele lava e whaasilsila antua i le paia o le tātou mafutanga sangata ana pasilika i le ulu moenga. Paia lava lea i le alala tai o lo o tau whalea ana i le toiva e tai lau tō wha i le matua na tongi lau vitalenga alipia o le ua e whaalanu ma ave ave. A fiosoa e malalangi malo tuia ana tā malalangi tu yoti matau ala whaifa pēla ua na whainga ai maise oi le ulu moenga o le tumua whitalai. O mātou tau au ina se tusi ia po le tusi mai Samoa i le kāle sia kātoliko i le ulu moenga te talo mai mo se tātou so soani awale toi whaafawina o le malu tāpuai. E walaua toi lo utopa ia i so se le ulu moenga kātoliko lo alalamba papa au i au kilani nei. Mali mai su mai ma fia mai tātou whiloa i masoala upule le tusi e pei ona tā ua. O le aso e whaiei o le stona i nei le aso a te awa so fitu te sema i le nofonga o le St. John the Evangelist Parish i le tuatusi o le se fulufa o Tara Road i o Taralava i le afo le se fululua i le Aoauli. Fa te tele o lo se nia le fionga ia pantele Michael Alipia Enderman o le tamafa le nganga ia antoai ma le fionga ia antau ala whai lo le sio le antau le sa o le teitei fono male lau. Whaalinga mai le tūmalo o si umu. Whaatulau sa moi au kilani nei o oe o le au mamala. Whaatulima fo i wheo i o le tala lelei i whantai fia tūlau na lava. A o se wala au whaapitoa le dei mo le tūmalo o si umu. O Paolo mangafa mātou te maluai. O se lau le leifo le nei e whaavitai ai ia lau maau i le pōtau mawai. Ma tama o le lau mo so oi mai Samoa. Ua fo i malawaa uo o ioa o lava o la te woso o naisi si peni fo i nau tauanga le nei ai. Whaavitai sa antau whailo le tusi mai le tamasea i mani noa le sunga ia sa ili iai tu mai ma ta vae tu mai. O sina se leni mo le maunta o le ngā luenga male malu tāpuai. Peitai, sa wha solomuli o no le sa tausi le au laka pi. Ia tonu lava o tua atu o ni ngā luenga le lei. E toi a mantai se isi mea sili atu o na le lei. O le teimi la le nei, e wala awa tuai le loto mafatia tele. Ia si umu i au kilani nei o mani noa o si umu lava lea. E ui lava o lea walu la na lua. Ia e tonu manatu e oso lava le mea faleanta. A fifia mai maliu mai i le lawa o tu la pou olo. I le aso sa nei, i le afo le lima i le fiafi, ia tātou whaise tala ua lata mai le aso le lofa, e anga le iai, ia si singa, ia se tala mai Samoa, o alo mawhanau a mani noa. A whaie tele a wai le mua, ia oso mai le tonu ile, ta ablusanga lo na lua, wha moe la tātou whilo iai i le nā so i le lofo le tua, o le tuantusi whaiai o le se fululima Emery Avenue i Mangele. Se nia e to whai ono tupu ola lafi i tu la, pa befo ia tu talai pā tulapo olo mo le tu malo. Morisi whaamtalanga, whaamso ta iane i le o lua fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono, o lua fitu, lua ono iwa fitu wha lua ono wha fitai. Silsilanga mo le tamalasanga kirikiti le pimka. Mo mafutanga ba au kirikiti umai fia awai le tamalasanga o le pimka lua felolima. O le awhia le tātou fontanga i le do whanga masani i le nati o Tarapaki le ansululu. Le ansusfultasi u te sema lua felofa i le afo leono i le afiafi. O le fiafi fo i leo le ailo ai le aso e amatai i le tātou tamalasanga. O nisi o vaenga uma e winga i le tātou tamalasanga ia mo lo si la fia o le a e loa i le aso. Fa mo le mole mana tua mai le stala mo la au kilikiti. E mo nisi whaamtalanga whaapsautai i le lio Nancy Palelei i le olua tasi, olua tolu, o iwa tasi whawhaiva. Olua tasi,
o lua tolu o iwa tasi whaiva po o vui pe telo stars i le o lua fitu tolu valu tolu ono whalua o lua fitu tolu valu tolu ono whalua whaatai o lo sainia e sola sa o tā whianga o le teitei whono a le Auckland Pacific Kilikiti Association. O le whaasilsilanga mo le mafutanga le whianga o vaie e sa whanta. I le awa ma le whaaloalo tawa i e whaasilsila antua i le mafutanga alo matoma whanau o le ninu o vaie e sa whanta. O sina le ngaluma ua i te fo i whanua lalo i le tātou whainga malanga i le nei tau sanga. O toi o seanga o le tātou tu vailea i le whaiunga o le lua whelua wha. O lea wala awan tua i le tātou mafutanga ai maise nisi tama whanau o le tātou no i au kilani. A fia mai matala au mai tātou fia tasi i le wha mai eino ngā luenga ale mafutanga i le nei tau sanga. E whaia le tātou mafutanga le stona i nei a so fitu te sema i le tu lai tasi le Aoauli le do whanga masani o le lawa o lutu i manga mau i le wha Luneti Place i Mangele. O le lawa e whaiai o le lawa o lutu i manga mau i le wha Luneti Place i Mangele. Ta tano i le tua i maualo tau soifua e a tātou whilo i le aso i lona lofa. Morisi wha mtalanga wha usotai i le olua tasi o iwa 5 valu. Olua tasi o iwa 5 valu. Wha mtangi o lo se nia i le laulaua fono ia ale mafutanga ale afioanga o vaie i au kilani nei. Ia, o nisi nao whaasilsilanga leo taunu mai le ofisa o le Radio Samoa le nei fo i teimi o le aso ia wala vale longu pui li i o lo taupa ia ma lo o tau mamalu i mea o lo tutupu mea o le a tutupu ia manisi wha o vainga o le a tātou sosolai ia ai le hai o mai kako wo ia o mai aua ko ke sosola o le la a fio mai le pepe o le kirisi masi ia a wala va ia le a le fa mafana fanaina o i tātou uma e pela o na iai a siuka mafo ia na nai mawa ma nai ia o le fōwata uma na whaila na siaki le fō mai nai Australia ia la watu iai le fō mai la manoa e le o le inu la whala au a le fa me le fō mai na nai i na e salamone i loa ia ma e to tuli ma tuli vai le tinau tamaiti Tasilima i vatolu amo Radio Samoa. Nisi taimi te tauna malama te leilo e lola vai uinga e taimi o le mautonu ma fau to fasanga tonu o tuana ini le lea ni faale tonu o fele monio le lo fau upui le sa olo tonga o tua tune be umo e tutu yo nei langona e leo se polena o fai fa pena o tatonu ai lata
maua le tunga ngoa e karkar oi oi. Aringe wanga o Aoauli li aswenga oi wana. Sau be alu le lala ngale makua fai wana. Amu le lima au au lava koe kilo mai wana. Ole o kiseki e mini o male whakari mai wana. Se yo kalo ia ni walo pai pai. Liuta ale boto e fetale loto. Liuta ale vale pule leti apolo. Ele se pona o fai fabela. O totono ai luta. Te fa foi itele wanaya matua. Ele o sano tama o fai fabela. Fasi ele ngata. A populana mata. Malolo sa Fofogamua ia whaatara whaatwha tapo i ngare tunu nei tula le uli tala mo lau whafonga mai tala tumua. O sa whai leo leo se alisa vala ule pari mene ma wha mata ule alu ia onga whasio tia mai tia onga. Fola fola le kuki siake whai e malai valele mo le tari vivini o pipisi Samoa mani sila. Ka longa fia lo le mpeka ngā lue whatasi mani whai ngā malo Donald Trump mo lo le mpeka i Los Angeles. I Fofogamua ia whalau talino nei tala. O le lisa wala ule moto le parlemeno ni sila ma ave ese wha mata ule alu ia onga ma amata whasiotia tamaiti. Tulu ai, e whoringa mai i lona le mautonu i tangata e ulangi e ina lona ainga. O le wha mata usa whaia Abdul Shami Shavet o Hamilton e la solusi malona Februari. Sa atu ngalu te le lau whainga luenga o puipuinga i Wellington e mawave vala awa i leo. Ma su e loa le New Maryland te whoni. Sa o leo le whalo Chavet ma ave iai e lona tamaa i leo le whatananga e su e lona potu ma mawailan telefoni o na nari kapineta. O le masina tuluai sa tula iai masina tuluai sa tula iai lea tama ilusu malili mtausanga le whamisnonga whai tumalo Hamilton. Ma ia te nai le monio morianga a sa ia tau tinoina le monio le morianga i lona wha matau sa avea mapungai o le tele ai o le pona tia i whatinonga mga i o inga tangalau telo New Zealand. I lona wha matau wino le whasio tio tama tia onga. Se ngā i o inga e whauringa mai e wha avae ai tila matia tele i le ola malolo ino tamaiti. O lea morianga e mpana whaasala nai se o tula wari fitu tau sanga par pui. I le whamastonga sa whaasala nai e rei whamasino Judge Philip Creighton i le ali i morianga e sa tolo i whamatuina o whamaumonga o whamastonga i lana mata upu mori lua vai aso. I whamatalanga winga i nei telefoni tau whamatau sa whai e Shavet e piona whailoina e le vaengo tala le in Sydney. Ta ianun tutununga o tangata tutu si uma e tuli e luna inga. I le aso sa ia whai ai le whamatau sa ia longo i la upai ngā ruenga mori pui ngor parlemene. O le alu ia onga mwhasioti tamaiti toluai le tuli e o tangata lunga ina malana whanau. Happy time. O se vaenga ona na whamatau sa ia whasino ai i le li sa ospa ia pare te talo musaleme kalais tete. Ta li mataita ina i loa i le whaasalanga ora sula arsoli tula pono. Ta tula i Shavet i le whamastonga ia me. Matau fia i le pare pui se ia uri Oktoba i le temi sa aratala i tua ma se tau vai luna vae e mata i tuai whaale tula pono. O le ala wina non whaasalanga ia mati o le tausanga fau. O le iso i toa se fulu o tamatala vau sa awina atu le tola o pinga 5 feet o sola ese. Ina o maana whaatasi atu i le whalela o singa o le esi sa whanu le ola. O lea pora kalame tolu na vaenga e au fiei whaatinonga whaatfita ma o onga whaapitoa. Sa amtaina ia i ulai e pana whaatamoina. E le oranga te mariki ia pore matanga alua ngau tamaiti. O le tamatai minista o tamaiti Karen Chua ai whalia. O le tamatala mo sa awai le whalela o singa e le solua e leo i lo pofea o ia i nei. O rana winga o ia soria tuunga o na whaatanunga ma le whaamistonga. Ma o rosa ilia nei e le matanga alua ngau tamaiti ma le official leo. Sa tau fai whaamau nia e o ranga te mariki ma leo leo wai tato, o le tama si mali me tau sanga sa ave e le whātananga i lalo tuunga o le ngā lofa ina i awa ia i lea pale lau singa. E le whaamasnonga mo tupulanga talavou, ai wa sola i sineng. E ia le marama anga o le lominga le New Zealand Herald,
O le tamatala vau sa whanoleola, sa la vea ni whaalawalawe tu taawale tatu pumai, I le State Highway tasi la te tirau, I le asolulu le aso vai. O le whaalawalawe, tolu taawale sa apia ia apia mare pasi le sa ia mtanga turisi, I le toa sumare whao, tanga tu sa wha manu o riai. Ai tu sa ima sili poti ni 9 minute, wa umvaya tu ne, wa umia ne le tio Samoa, wa tawai whapea, o le isi foi tamatala vau I le tolo wa pinga whapea fita, o sola ese nei, o rawinga. O tolu ane iai tamatala vau I lalo le, por kalame, o le lopo fea, o iai. O fora le moto le kuki e sia ke whai e malai valele o se tali I wha mai o le televivini, wāri ni mai ne I le tulangi. O se fuafuanga e muri mai, le foranga I Samoa, mani sila I le pipisi ai o le televivini. Sa longa le whailau tūsi o le fua malo loina Bob Williams I le vaengo tala le Cook Islands News. O whai ngā malanga valele mai au kilani Rorotonga. O loo matutomu. Ma o tāua tele ai mō tina fau malato pepe to a whananau, ma ta mai ki maru tu e whai ngofi o nā fia. O na matua e wha e te pe ate o I solong. Mai e tāua ai o le mate I tuina o tangata e tonu wantu mani au ngai amateina le vasonei. I le malai valele e sui o le soi fua malo loina. O le a fono foi le komiti au au wha mau ponga e vaste tasi. Mo le mate I tuina o le pipisi ni sila ma Samoa o le wha mai. Wa fola ina foi America Samoa ia sia ke fai e tua oi. In forfolanga me le matanga luanga soi fua malo loina le vasonei sa whaari ai. O pasta se uma e talu atu I America Samoa e loa I nyaunga o le ava inga ilina. O le vasta loa sa forfolai le matanga luanga soi fua malo loina I Samoa i le pipisi o le televivini. I le ono matau sa wha maun ia le o mai le aso lusu melevalu o Novema. Ai whai ungo le masin taluai e o mai ai wa pasi ma le ate tangata ua wha awhia I le televivini le kausanga atoa I New Zealand nei. Ua valaulia nei le president o le motu o Palau Suranjo Whips Junior I le president o video o America Donald Trump. E atu si mai le Pasifika e tilo ai mo stei mua. Ia fianga o no whaaralawe o swing o le tau. O Palau o whaata o toina I tari malo le whono tanga whaare tau sanga tai o Pasifika le ruafa mare rufulono. Malongo ai le tai ulo le motu ia Weps I le tō ni sila Pasifika. O le awhiwhi e tere ia Trump ea wai mai ai. Tai ta wai e tau wawe nate a vea foi le tai o Amerika e pia masani ana whai toina o se tangata. Pido sili atu le o na ia whapitia le iai leo ni suingo le tau. Mo se la maulunga mo mātamatanga I le sami manino o Palau. Whāria Weps sa alula na maulunga I le sami le susama ia wa ia le whaatama ianga o iai mea ola ni ngate whale. Se mea ua whaanono ai le wa ai le tele o mea o tupu mai nei. A fianga I o mea o tupu mai le rolangi ono le fia e wha o ngaswa o. Whāria Weps ama whai ona whai o fia e awinati e Trump I Palau. Kia no mata ina telele na mo ia maulu I le sami e tilo ia fianga uia ai. Tilo I motu ua mau iatu ono le si tilo le sua sami. Ma tilo I vaenga e koko ole kalo ua whale angaina. Ma ia ta wai, wo fo I ai tangata Amerika ia fianga o swingo le tau. E pio stete o Florida ma North Carolina. Le samtu ai whata ma ia wha malolonga. E talonga e le ise popolengo le komiki whaabao malo le Olimpeka I le ngā lule whatasiai ma presidente o Amerika Donald Trump. Marana whainga malo le ai. I le talonga le Olimpeka Los Angeles le luaf ma le lufurvalu e pena wharia il presidente o Olimpeka Thomas Bach. Sa tauia I Los Angeles I le tari malo I le talonga I le luaf e masu marifitu I le taimi. Sa ave ai Trump presidente o Amerika I lona whiriwhiringa moa. Ta whelo ai foi a Trump pāti le wharipai le luafa masu marifitu I sina taimo matu ai le tauia Los Angeles le tari malo I le Olimpeka. E wina vore talonga I Los Angeles e le whamoi moini whātupenga maripai ngā malo e pio le telo isi talonga Olimpeka. Ai e whaia le sātau o telo le whai ngā malo I leo foina leo le puipuinga. Pela winga, ma soani whi malanga inga, ma te se maisi vaenga mo le langolongoina le talonga. Sa longo ai e pāti la whairi poti, o tāti atu ne I lima le lei o le komito le Olimpeka mo I lato e a te atu mau a Amerika. Ma ia tā wai po whea lava e tiro I le komito le Olimpeka a Amerika e tala whengai. O le a wai po iai le komito le Olimpeka whaavao malo. Ari e bak, ta fola lava e Trump le langolongoina o le talonga mai lava I le amatanga.
O le kalapu soka au kilani ua puru whaatasine ma leo soka e whaono o na manamalo. I Champinia Europa le aua Bayern Munich i le tamarsanga soka. Mo le ipo le rolangi a kalapu le FIFA i Amerika i le tausang phone. O le tamarsanga le rua whima le rufulima o whalau telene al tosmo le rua au i le aua le Bogar Argentina. Ma le kalapu Benfica a Portugal. Ia isi au le pulu si whaatasima au kilani. Pe au Benfica e whaalua na manumalo po i le ipo Europa. Ai ole au le Boca Juniors e whaono na manumalo e tamarasanga pito mawalunga Amerika Saute le Copa Libertadores. O au kilani e whaase futasi o na tau sinio le tamarasanga mo ipo kalapisoka le rangi. Ai ole mawalunga sa halato wo iai o le tulanga tolu le luafi se furu mare whaa. O aula kapita i tō fito sa matonga wa ave ma au pito mawalunga le tamarasanga i le siama noa. Mora tamarsanga te to fito le rolangi le tamarsanga te to fito le Oceana i honiara le fai unga le vasone o nei awe lua o feiva e marumalo no fiti o lo awa yatu le tamarsanga te to fito tele le rolangi le HSBC series i mapapu ne utini o lo whaona whamalo lo ma le Oceana i le teminei o sa mo matonga i tofu ama ma au te lua o awali im tamaitai awa i le tamarsanga o awe lua e pito i lunga mai awali im tamaitai e le o au fiaila awa fiti la qualify mo le tamarsanga ale Challenger Series. O au lai fai pito ilunga mai le tamarsanga o le Challenger Series. O le atau vai le tamarsanga e ilo ile au e palasi lalo ma le au si tia ilunga ile au ai ile tamarsanga tele. O le laka pita to fito le HSBC 7 Series. E ulava lao sa mosa au ai le tamarsanga tele mo te usanga mo vai. Ai sa lusi le lato tulanga le tamarsanga palasi lalo ma le si tia ilunga ile tau sanga nei. Kala na le yasto mo ni tapo inga le tlu ma o foi se fai unga le vai asa sa unga le mu ma le fia I te tauma so I foi ya Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso So
tātou puluvanga o le whaatainga Yo tātou olanga Ia tātou mawai O le whaaulatanga Ia tātou mawai O le whaaulatanga we judging heaven. Give us this day our daily bread. And what
have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is what have you done?
Mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono ono whaavalu. Whaongare tautua le Pacific East il masina toa te sema. Ma mawa i loa manoa te ono manamalo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le limatana pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fasili lunga o telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe tau tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaila whaatino ina ile au nanga ale easy pay. Asi mai roa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o varsalau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. O e mo o mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E tele o mautinoa po o whea e ahmatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ona whaawhaina tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pe wala au loa, le o walu selau, lua, wha tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Malo soifua, o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Awa e longo lava sa
iwa tolu amo. Tau fono lo ui e afu Si o ufale o tau patu Wale ila lo utino ile namu Ai o te usulava male fia Tali ilangi ai o so manuia O tale lava mea uma E mai le atua O tale lava mea uma E mai le atua O te wha atu i le aonga E whai uma e tamaiti o uponga I le uli o si o upau Ma o uwai e papala i le namu O alofi vai ma fia O se e vai o te lenga fatia Si o ulu e momo e tutasi Le moa o le whai Si o ulu e momo e tutasi Le moa o le whai Wale au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ula vai le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o si a upeni Ma si a upe a tau ato Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo Tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava
In this update, the large scrub fire near Canterbury's Lake Pearson is still out of control, although improving weather offers hope. The blaze broke out in the Southern Alps early yesterday. It now covers 980 hectares with a 17-kilometre perimeter. Fire and Emergencies Dave Stackhouse says conditions are now benign. We are aided by really good weather today and over the next 2 days. That's really important for us because we can really get in there with our firefighters. I've got 86 on the ground. Stackhouse says they've lost one building, the Holloway Lodge Wilderness Hut. Oranga Tamariki bosses have avoided answering whether the boot camp bill should pass before the ongoing pilot program can be assessed. The agencies confirmed 2 of the 9 participants are missing and 2 have been arrested on charges, one of which was withdrawn. One youth died in a car crash last week. Reporters asked Acting Chief Executive Andrew Bridgman whether it's appropriate to entrench boot camps in law before analysis of the pilot. That's the decision of government. Well, that's not OT's view, given That's the decision of government. Do you support that? Okay. Well, we're here to support the government of the day. Okay, so with safeguards. Cool, that's all we've got time for. The Breast Cancer Foundation is overjoyed Pharmac's funding a game-changing drug. In the new year, Kiwis with HER2-positive advanced breast cancer will have access to Wonder Drug in HER2. It can boost the time the cancer's held at bay from 7 months to more than 2 years. Foundation CEO Arlene Rayner says they're delighted. It's a truly remarkable drug, and really have we seen doctors so excited about the potential of a new medicine. Hopes a $3 billion government grant will help future-proof Hawke's Bay's water supply. Local Democracy reporting says the money will go into researching a potential dam on the Makaruru River. And DOC and Project Jonah are responding to a marine mammal stranding at Whangarei's Unarahi. Meanwhile, a pod of pilot whales aren't doing well in Golden Bay after returning to shallow water yesterday where they've twice stranded. That's news. In sport, England have wrestled back control on day 1 of their second cricket test with New Zealand in Wellington. After being stuck at 43 for 4, the visitors have rallied back, Harry Brook bringing up his century off 91 balls. A short time ago, England were 222 for 5, Ollie Pope the latest to go. An unexpected demolition of their rivals has helped Silver Ferns captain Amelia Ann Ikenasio give her side a gold star review of their international season. New Zealand finished their season with a stunning 3-1 Constellation Cup win over Australia after falling short against England in the Tiny Jamison series. New Zealand had 6 wins and 5 losses throughout the year. Good news, another wicket has gone, that of Ben Stokes. So England 222 for 6. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. E whatalo whātu o lau talala nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e mātele ina le le wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi le tai ao. Whape ai ma le afiafi. Ange malosi mai sa vili mai sau te isi sifo. Mai whaasolo ina māma mai i le afiafi. Pe vela whamawina i lusfulua tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei ina wa awhatonu le tūlai valu. Mo le aso atai ao o le awa aia le aua o le tai ao atai ao. Peitai o le ale lei lava wingo le tau mo le aso atoa. E whanongo ina le angi malosi mai o savili mai sau te isi sifo, ai o le angi malie mai i le po. Pe vela o le aiai le aso atai au e lo sulua tikeri, ma le malu lua se fulu lima tikeri. O le aosoa ele lai le tai au atai au i le toi ono minute i le tūlai ono, ma o le angoto ifo i le tosu tasi minute e te ai le afo le tūlai valu i le afiafia tai au. Ma lo tala na o le tau mo le so ma le aso atai au. Radio Samoa. Look what you done, my baby. Look what you done.
ia ua whaalata I le sipula vea olo o I le whaatoanga O le lupe la lelei O le mo e tau whelei O le mongo ua lele Ma ua wha pepe Le masa tele le tava e ua pa e pa Ua lele atu I sa sa e ma o le fulu o to muli e o umi umu pa auli Vangola Aoauli mai DJ 651 Maweno Tamala Fai Fayaso Tofa Telefan to Lady Vangola Aoauli Fatmalulu Antu no le sa Tofa Leleyan Tato Masini Ele Vango Fola Awini Siniola Bena na Tato Valavalai in 9 minute utore ya talo to mai ti ame otonga mai la onga talo fa mantua matanga uma o mai ka ko ngi ya Aoauli Talo for Samoa. Aoatesh Ryan, ole Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau I mangele, wha pēr manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Awane e misiale nei whaapito tāua ale Shine Dental. O le ato e sele 5 tāla mai le taua nifo aulo e ono se lau tāla peilunga atu. O le nei whaapito e whaangate la susuma 5 o te semalo o lua wha. A whio mai i le 5 Great South Road Manukau. Be wala au mai i le 2 ono wha. 2 ono wha mo soa banoa i le Shine Dental. Baby, lomaki! Hey, hey! Lewa se fulu lua mala fa miru tu cha nele tu lai tolu fi fi langa ngole fa sa mele sunga leli pun le ole tu mala onanga ale ka for you ile tolu selam Great South Road in Madurewa. Good afternoon, Dan Valava. Rick the man. Valava, my friend Francis. How are you today? I'm very well, thank you, man. How have you been? Where have you been, man? I've just been around, my friend. I've just been around, helping the people out there. And that's what we have been doing, for the past so many years. That's right. Now, it's Christmas, just a few days away, Rick. And I know you got a whole lot of cars and a whole lot of specials and a bunch of presents that you want to give out to our people. Again, yes, that is correct. I tell you what, we've got some special packages we have designed it for this Christmas and New Year, and that's what I would like to share. Number one, a lot of people has been inquiring about cashback to start with. Number one thing, cashback. And guess what? We have just brought it back. We stopped cashback for a whole 3 years now. We have just brought it back. So if you're looking for cashback, what the car? The price. Car for you. Man, that's awesome, eh? I know. And another thing, I tell you what, a lot of people, sometimes kids want to purchase cars for their hardworking parents, and they don't have the license, but they're 19-year-old, 20-year-old, but they're working full time, and they don't have the license, and they sometimes get disappointed that they can't reward their parents for all the hard work they have done over the years. Guess what? With no license, if you're working full time, only condition is 2 conditions: full-time work and clean credit. If this is the condition, you come over, we get you the car. No problem at all. And again, with no license, it all depends on the affordability. So it's not that we're going to give you small, shitty-looking car. No. If you can afford a nice car, even a truck, you can have it and without the license, And we can do it at car for you, So if you're looking for cars, sometimes wife want to present a beautiful car to her husband, but she doesn't drive, how it is. The woman is like the queen, so sometimes they don't drive, they don't need the driver's license, but they're working full-time, working hard, and they want to give something to their husband and for their birthday or anniversary and things like that. Guess what? Again, no license, you're working full-time, we can get you a car. 2 conditions: clean credit and and full-time work. So we've got a lot going on at the moment, a lot going on. We are so busy just today, just right now, as we speak. We are delivering about 4 cars right now. So we have been absolutely busy with all these crazy deals going on at Car For You, So, and we are open today, we are open tomorrow as well. So come on over, give us a call on 0800-227-4968. 0800-227-4968. Or if you want, you can go on our Facebook page as well. You can see lots of Samoan videos, lots of Tongan videos, lots of happy customer on our Facebook as well. You can apply over there as well. Or simply give us a call, 0800-227-4968. Or if you want to come and see us in person, then come and see us at number 298 Great South Road, one and only in Manu. And that's the voice that we've been missing on the radio, Rick. So it's so good to have you back. And I'm pretty sure we'll hear more from you again next week. And I'll wrap it up for you in Samoa. Thank you very much, my friend. Thank you. Yeah, but we'll day so the sunga ya Rick or the tomala for you.
Lua Vavalu Great South Road I dai maru rewa so lava malatolu sila Great South Road I manu rewa lo yela na tautua pa meo no joy fa fo I mai le cashback tamba fo ilele ya mai ya ele sele ni fa ya fa tonga lo kirisi masi mai malau ta vale ai te tango na e nga fa tia manatua na sia ki mo le me tau ole affordability ole nga fa tia oe ona service long ya pe nga fa tia oe ona tongi lau loan po le nonga tupene o mai ia lau ta vale e le nganta o company finance ia fa pe fo ia fa le tupe o le ale wingo le nata lau le nga fatia mua e te taun to toi se tupe mai lo to tongi pe a umana fai uma u fuafuanga pe ona ia tatou pili o nisi no nga tupe lo ia le temile nei ia ma to toi ai masina se le ni fo ile ia wa me to tupu o le mena ta o le affordability o lo winga ia e fai fo a fo le full time ia fa na o le wei uma ia onga ai na o le learner na ia pe le fo selection am ta val o na ma fai ona fa tolo no le tulanga da ia o a mai simia Jeli ta vale o lo o mawai o ile tau tūmala unanga le ka fuyu e ma whaione a nga i eifa antala noa ma o ike seingia se mea ai kere I mana malama saini mua I mean saini muli pe a ua umana e whai tau lelei ia inga uma o le whaanta wina o mene o ta vale o le whaanta wina o ta vale le tusam le whaanta unga o ka ngā leisa ka ngā leisa ngā roa lua kwa le whano loa au mere ka ngā leisa o le ta vale ia antonu e le tutusal tau ma le fale ia e pi tau whapena le whaatatianga o lona awivi ia antonu na ua loa na silafia e le tōtelo le manu le tunu au fuine e se tia le manu o le taitai au ai kakauonga e mana malama I le namia ole a e sainia lua I Vavalu Great South Road I manu rewa wala au iai le sunga ia rikle li pule le ovalu se lau lua fitu 5 on vanu na fo I nasi to I no any ia masilo matua lofa e tala noa mai I launga ngana Samoa Tasilima I vatolu amo Radio Samoa
Hey ho! Ia tōwhanga me ke ma DJ Dayman ko ua ke risimas. Ia. O le ulusu tolu miru te wate enele i tulai tonu a wheo le wata mau te waitalo wha malo le kānu e malo le soi fua maruia tu e whatalo wha tu i mātua ia ma le whana wa onga. O le dawa tu wa onga o le neia so for reile ia ni se fua onga le wha mei o le wa mai a le rito sanga wa mal tu wao. So hol. Ka i amu i au ko ngā wako malo o loa li tamatia. Le lei. Fa mau le lo fuspa tono le ta vale tono ile ainga sui o fua onga sound mai le tanto polkalame ma san ya el polkalame da silma tali ila fo tono le o le dei pe ona langlong in de malo sile fo ke ke le finas delight se mo ye ke ke wa so fa now fa i ponga ma so se fa mo e lava en fe ona ga i sia ki anto ke lunga ole Facebook mal Instagram PHIPPTelo pipelenato pipetelo pipinati PHINAS Delights ia pe vala au yele onu lua tolu onu fitu tasi tolu on tolu pe afeo nei sa ni lau fai poi ponga so fa now ole party po le end of year party el to ofisa ia o sina i puti e mo wa umai lunga ngar kari o me nei te fila ngalo iai ia e langan tala ilia ole we Malaysian tato sponsor fo ole fale off e lo mi mo me o mi tiaf wa fai ngoina le ole Uncle Sprints e te maua fo i lunga o le Facebook, Instagram, ma le Chili Jock. O le UNKOZ, PRINTZ. O le ngona o le fole of UNKOZ, PRINTZ. O le Uncle Sprints. Na wei ai la eina wei ai lunga. Now, ia mai, o le ua o fo ina mai. E maua mai fo i la ei mo le tātou polo kalamene. O fisili mantali mo o tole whanau. E mawhaiwhi o na lanto lolo mina, ia ni tō ninga e mo mia, ia o mitiafu mo aso whanau, ia o mitiafu mo le maliu, tala ngā teu. Ia maso se wha moe moe lawa, na pangwalau me whaiwhi siri iai, ia po le alu tūlanga na iai. Ia lau whina ngalo, Uncle Sprints, UNKOZ, PRINTZ. Ia la amaua mai iai, ia ni mātou whailonga na, ia mo o tau le whana. Aloe whanoi lau ta mapo lau tinana i le telefoni toi ina po le lo matua pe ma whaiona e wala ang mai i le tātolu verana wa o le antala atu le afo le tolu fitu tasi lima i tolu polo ka lame le whanau pe mai ala whatunga mai a tolu mana ve misi luki sua ma DJ Magic o le vai tau le mawhana whanu i en tau fui ana le regi ma le ainga fuafua ina la toku au.
Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Le tingbilang wa simla familu te ai nei le afo le tolu le rifo ia Aoauli. O le aso wharaile, ia e le aso ile de ia so no le rimasiro te seba lua afe lua wha. Whiwhilanganga tue wha talo wha antui foi. Ia la mawha nau le utu ua onga e langa tui leo maa tua mautu umalenanga i antue piki mai le whana wa onga i le tu ua ioa onga le utu sulu mai le la. Ia o te iloa o nā la vai tau mālosi leang yangi mei o savili. Ia tau tonu ala mālosi o le savili. Ia ma le vevela fo e peo na whianga i matantou lea so nafi tai au na leila. Soli, o ke ia no orua kui whafua au la makua malu urua soli. Ia o whau tai o le wato sulu mai le lai. O tau whio lolo fo i langi mei o le savili. Wha wau i tiu tuma whaivano lo filima o lo o taupa ia malo o tau mamalu. Ia mo tuma nei o le polo kalamia mātou le whanau. E mwheo na wala au i eito miti le rivaeng o le Aoauli le numera o le tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. Tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. Tātu numera. Ia nei talantu mo o tau. Ele le vantu nei ali tamiti. Na ufa ilo atu. Ia sponsor le tātu polo kalamia. Ia pe o le yai le maua ia tātu whailonga i leva yaso. Ia ma lea fo iwa yaso. Ia o le au nanga la le whalakeke o le Fina's Delights. O whaisi leva o sosani mai. Ia tātou whailonga. Ai e la ma le au nanga fo. Le ana au whailonga tu nei lava. E le i leva ke lea. O le alau te whesidia tu al timini. O le ale ingo le si company. Ia po le si au nanga le o sosani mai ia tātou whailonga. Walang mai le tātou numera. Tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. Tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu nau talantu mo o tau. Ia le whanau fo i le rivaeng o le Aoauli polo kalame o Silva Tali. A whanau a Samoa. I lunga o le Radio Samoa. Solo se fa na vamo i le olanga fa Samoa sa sawa yes falso ala e kai o kala le ko ka vai o falanga nga lo ka pena nga wa menge le lo kai o le lo ku ma le ko ya nga ole o ma ni ki e o ki ai ki la mo pe o le vai mai fingo ka se vai sa lo se su po si e nga li ai ole lo mo ku ai fai la fala si ko ya nga le ma Suelo le peni ole a amasa sa mai kua fa sa mai kua ia a to
su su e ves wanga fai fa manga yo que le fai ki o si au kalen ko sa me la ma ia a to ele fane i pu o fu o ati fa fa lunga ka la longo momo anu vo ti pu si sa solo fa no e fai il ti tava le viva mama ya shake Samoa, tio, como huele, me fai uma fanga loinga. Ole benginga le hula kifa, ole Samoa e loko le fau ke le ke ulima, ke ulo faku si oka, kofinga I vale kulima. Tiko ya ina wale ma wofo e pei wa unfia ele ke vol, a me fo ilanga vale, fine mai faso soso. Enga ole le wang e lava ma oso, mange ke unga ole liso, a ole ai ma kau kala so, o fa pasi fisi ma le fanga o so. Faz uma coisa. Lewa tui lusa fulu male tolu minuto na talo le July 5 le tumi tu na utala antul ta tu le na mo to ele ri fo I vainga le Aoauli tolu fitu tasi lima I tolu fitu tasi lima I tolu ele numero na utala tu mo to ole visili e lua tanto sponsor le we mol por la me tanto ne silima tai asonga fuwa so tofi male aso for really ole Finas Delights ole na lingo le si sponsor well ia pola lingo le si o nanga lewa so ni mai e au mai tanto fa ilonga mo o tole fana e leva yaso ma le fo I yaso ali domit ya le tanto o ya Amy Lena man o le va son teni talo fa Amy fala se man ya o a mai oi ma lui a faftai na e a lui le o ngal dias io wala tu mi sa vila ta fai ma ko practice mole masima ai ale Thanksgiving Faile to practice mole prize giving. O afia to na mato. Asolulu na vens fo ia. Ia. E maua mai lani tusi fo ia mai lea onga e tau mai I tau mantua a mea o Emile mo fa ilonga pele. Ia e ngā ngafi. Wala. O nā lawa e sa unia. Ia e. Ta ileli. O lea se tala na iu mantua I te eli e. Ia vatua se tala ia. O ieri a vatua se tala ia oi. Sorry. Ala wa ave ele tusi. Ia e. Lono inga la toa fai atu lea so lulu. Ia e. Nyeli. Ia. O a maisi me sa fai lea ongal dia so ese mai le fatu tai. Kape ngā whaia mako poku fau. Poku fau. Ia. E o whena na mesi. O le poku fau po le poku kuai. Poku kuai. O le mafu anga male ne fa mai si lil potu toi. Awa o le poku fau e vela ko kongu ko e le ai se savili e sa po. No, soli. Ai ling tala ina ia famala. Ia. Ia. Ala lan me wo tupu famala. Ele e vevela. E whangaia ia ili e kapili e ia kami. Oi, soli. Ngā or kau kuri mo e ala me mo wa. Ia. Well, tau whaila le whaia o ngā makua vela ke le kōpo. Ia. Ia, pa mai la le whaia. Mai ia lo whaia o ngā ngale manga wa mako. Oh, whaila le kou whaia. Se I umala lo pisinga o la kuro ke whaia. Ia. Ia wa ave vela ngar fia moe mai le fia o ngai fuisi. Ia. Ia. Ele ola le e tonor potu. Lea. Lea te ea. Oh, okay. Ia. Lele, ia, mahalo le ono sa, ia, o lewa no fui nā tu o I ma tu le vesfo. Ia ma fui e tala no atu I o le fai a onga, ma le pule a onga. Wana I le fona wha tonu le au.
E le aunga, a whai e mawhanawhana i le vai tau maluru, e tau whailana malu pe au, i le vai tau ni o le tau mawhanawhana ma le vevela. Ea, le ling, oi le ngō le au, na ngā lea wa, so ni mai tātou whailonga e se me le Finas Delight, Charlie, e. O kele role kai. E kiri rore ka, okay, ia, e le vangi ianga uka ua aku, ia e lea whaina lea, o le wantu longon tono le tātou se. Ia e se umalaka ua kule ngor kampangi, ia warenga mawai lau whailonga le vea, son te nei, ua mawalau, o la lau whailonga le ngamo le Finas Delight. O pe kai kele lava. O la lau whailonga le ngamo. O le chocolate cake. So, ia, ua umala. Mai ala o keke makufaya o neighbors. So le ka i le kere ingi Samoa. Iyo e. Ia, o la la ko kala ia e ni e. O mai papekai kele lava le tis mole keke. Ai ba ngai le keke o le tis. Ia, nga o le meta wana e fi i mana i utua. Ia le wala me fai o ngai o kai au fursa pak ia. Iyo e. Nga ngai le fai mako ama kai le aso au kalvo. Au kalvo, ia o a me fai au kalvo. Mosquits o kalonga. E fai le aso sai kalonga ai fai mako sapaki nga ngai makai au. Okay. Boa isa unilai. Iyo e. Ia le enjoy la tau fa mo ana nei. Ia fa te le vala mo ia ke pole le mo soka ia ko mai le fa mo le sio fa longa me le van sun te ni. Fafitai lavo. Ia a lo fa te le tu Amy mo wiel fa mo ia ma lo fo ile fa ma lo sila ongal nei tu sang. Ia so i foi ia le da le sien tan tu la u ka lo fai ta lo fo. Ta lo khoseu. Oi hey. Me got man. Ia, se manudo me. Se fai jau kalar kiwi, o anga me ke pisieri mika. Me falo mixtape. Sorry. Le ko umana o mixtape la fa ka usanga ofa. Fa va ya so ko alu are ko sanga fa. Ia, o me sa forgia suri mika. Sa fenga rovenga angas. Fenga rovenga. Ia, e ala, e bis. Pisia ma cover pisia wan. Ia ma loar fa manos. O a fe mo wail ka holiday pe yerimika. Se no. Si lo. Ia mangkua mai lau ka mampe ma fia la wa. Ia leli. O le ale ngor kampangi le wa. So ni mai tanto fa ilonga ese mai le Finas Delight. Kere no le taringa. Ne kere lo. Le vangi yang ka wa ko so. Ia le o le la tu pe to ngo tono le tanto se irimika. Ia o me ngala elo fe. Ale faila música. Ia le o marco inga malo maku. Ale bago via fafkai, malo sia fafkai. Ia le fa te le vala mai mi ka lo fanti ye welo. Ia, fa foi mo ko Christmas. Ia fa pe nga yo la fa mangu yer ki si masio le kai ki nga or ki so le we manga ekipi ya wa. We manga o ke Jang Amy van Jang Mika van mai. Maar alle pollen me think of it. Ja. On het dan to want to lole vele ka ko se. Ole fingala dan to se. Ja, ole van pe voor Leon na vele dan to wil je pole spin online spin. Ja, voor Ohio. Ole van nou le van au so ngafua. On na nafi male so. Lela manumalo. Ale menga ku fa ya ko. Ngai mo kwa ngalo ya o kuring ole fale o fure ngo ka wa ngi ya kwa so solo no midu journal tane ole July 4. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a man named Sam who joined the American Army in 1812. He was such a good military leader that he became a major general. Eventually, he also became successful in politics and was elected governor of Tennessee. When he was running for a second term, Sam married a fine girl named Eliza Allen, but the marriage only lasted 11 days. It's not clear whether Sam's drunkenness drove them apart or whether the divorce drove him to drink. Sam later resigned as governor of Tennessee and went to live with the Cherokee Indians.
He became an alcoholic and stayed for years under the influence of alcohol, or firewater as the Indians called it. Sam went downhill fast as drinking burned up years of his life. One day in 1832, Sam was back in America's capital of Washington on a mission for the Cherokee Indians. He was walking down the main street when he saw a congressman who had publicly accused Sam of stealing and fraud. Well, Sam decided this was his chance for payback, so he beat the man up for slandering his name. In the days following, this congressman, whom Sam had beaten up, got his own payback, because Sam was publicly punished and his entire political career and reputation destroyed. Or so everyone thought. Then a surprising thing happened. Sam changed. He realized he needed to learn to control himself. In fact, he continued to so prove his self-control that America trusted him as the leader of a large part of the nation. This man, Sam Houston, who for years had lived as a drunk, became the first president of the great territory of Texas, and later returned to Washington as a respected U.S. Senator. To this day, Sam the changed man is remembered with one of America's largest cities named after him, Houston, Texas. You know, everything changed for Sam when he himself made the decision to change. And so can you today. Just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. If you ask him to take control, he'll help you start changing, to become the successful man or woman of character he made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Fofogamua Liana le jointa i Shanaland fa longo le divanga le Aoauli. Ila uto i vamidu tontana o le tulai fa o le pese fa na o le tofi mai le tua o nei o tanto tuula fo ina ila to. Tausi fa le lei a matutuane e ona ngale ila na ngalo nga malona fida ngalo. Ja, o tolu ngantul polkala mele thinka midera li jamit. Ja, o le fo I was sound in mind. Ja, le tanto se le divanga le so po yo to le la manu malo. Le fai longo sound le fa le kiki o le Fina's Delights. Mawe longo le Facebook PHINAS Delights. Ja, ma le tanto company lona lu. O le Uncle Spritz UNKOZ PRINTZ. Yo. Ma wai tanto mitiafu ya ma tanto hoodies. Ja, ma fai no lo miele tele o garments. Ja, o nai te fida galo. Jai ma fai fo na fai ya tanto mitiafu. Ja, mo maliu, ja, langan to fo I leo mo meo reunions. Jalanga teu. Ja, ma so se fa mo to ninga le au kirikiti. Anga ilungo le Facebook na jai. Uncle Sprints UNKOZ PRINTZ. Ali Tomich, as you forgot, go say 101 211 211 211 211 211 2. Ja, se I foi. Se ka kamira. Ja, le ole ua manu malo, ole tanto wo ia Mika. Mas tanto patina mo sunga ya Mika. Ja, wala o mailo le timini se va maulalo ya au details. O da vele o ile tautuamala o nanga. Ja, ale Fina's Delights se lengan te lea. Ole tanto o nanga na ale Uncle Sprints. Ja, wala vai il fai longa o tole fana. Usta I mantua, ja, maruia il fai ngole niva ya so tamaiti tanto filo yai. Ile dava is fo ile lofa, maleanga le leo le tua. Ja, en maruia tele ne if fi maruia le weekend. Ja, ma fuanga ole a fianga yai o toa. Te mantua so I fua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima I wakuru amo. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. Ja, Samoa o tolunga tu dama se tautu mo e le dia so for rail tolunga inga wenga o le diva yaso le ase tautua. Ja, ole anto toa matua antu yanto emalo titi fitama. Alo fele tuma te yantu lo o towola a minolo to soifua. Ja, maloma to wola ile da fo iva yeso fo. E se ko su e mai fo inisia ka kokala ka koko e la pa. Ke ya le wo o merkilisima. Por la mela ngai fo favor te pera bayele e fianga ya pestali antawa sevea ye male sunga ya Isaac Baunga se yo leling to life fitu ile fiana nei alofa telantu maruia soundinga lotu ai lanto ya le aol fansa ya maruia fu tanto ya le tu le kapaka e masu e kala inga masu e ko nga ye fo inga le ole sampanti antao e ole so sa lo lumana nei alofa telantu manuia au fuanga o tutoe mana tua au fuala au ya fefo le falusi a inga po sko inga msilo makuanga ki aka fa mai la i ngi ya wodi anga I lo le fali fa mo le mole alo please Solo impatautu male peli sulla mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatunu se ifai mafianga ye mama atene matama olo sisi
le mawhai hanga o na ngalo le tape tape mali o mai singano o nofo nofo ai tine matama yo ngalona awala lau papa le pasina se I esu solo ia Samoa lo uatulu se I vai mafia fianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tunele a umae mane ilano ole dio na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esu sulu ia Samoa lo uatulu se I vai mafia fianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tukulele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele mane ilano ole niu na o umasia ukele Fatala fatu I tala mai Australia le Radio Samoa o le nei aso Whareile. O ofisa su esu e Australia whapea mana paanga le Five Eyes o lato whaia se la sanga o tui nā tuai se la patainga ma wala awai mo le tau fia o le whaariri wina o tangata talavou inisi o talutanunga mai tu ai ngā mawhauwhaunga radicalisation. O le la sanga o wala awai fo I tangata uma mai mātua e o I whaia o ngā whapea tangata whainga ruenga de sui fua manaloina ma isi au aunanga I e tutu whaatasi e te te e atu I e tu ai ngā mionga wa haafi ai le tu o tele o le tupulanga talavou ai le ngata I leo le tu o tele o tangata talavou wa o fia I mata uputau whaatupu whalavelave I atu nu e lima o le Five Eyes. O tangata la iti young people mai la tau e fia I sa wanga wa ngā I eile nei tau mawhainga wa talosanga I atunu uma e lima ma le ASIO ina ia ngāre rue whaatasi
O isi atunu e awhia le Five Eyes e awhia i Amerika, UK, Kanata, New Zealand ma Australia, ma wasau noa le whaatono le ACO Mike Burgess o le whiriwhiringa ina ia taulai le au unanga i talavou o le urua i whaailonga lea o le whaailoa atu o le tūranga whaapopoleina wa iei nei i lea mata upo. Whai mai pe ama le 20% o mata upo e whaatatau i ngā ioinga whaatupu whaalavelave, matau ma whainga e whaatupu ni whaalavelave whaapea i Australia, e apua mai se tangata talavou, ma o le toa tele o lo whaatino ia tūlanga e mā tele lava i lunga o penga te whae langi. Wa whata i le community o tangata Israelu i mele pone i le awhina sa sawane i le sunako, po o le malu tāpua i le tu i saute sa sa e o mele pone. Whai maina nai news o le awhina sa sawane i le Adas Israel Synagogue i Glen Era Avenue i Riponley, te o le whae le waweao, ma pe ono sfurufu i mūna ngā lue le te peina o le awhi, wa matua wha leanga ina le malu. E le isa soifua na awhia, a wa amata nei le sue ngā leo. O se whamtalanga mai se sui o le whono whaatonu e pūle ana malu, wa tā uai wa matua i whaate ia i la tō i le awhi, ma e le iei se manatu e tupu se atūlanga i mele pone, a wai fi le mū lava se o la tō community. E sa sawane le awhi e tō lua i tūla a mata tālo sanga māsani o le tae ao, i le malu lea, e māsani na awa iei le lua se lau i le tolu se lau o tangata tā puai. Wai mai isi di pote ro masaromia na susunu e nisi, pe i tai o lo whaataria su e suenga, ua wha ngā soro nei a leo. O le soe tula i ele whamisinonga le li lea na pu e leo i le whiawhena nafi ma moria, i le tau mawhai e ngāo i esa pisi nisi, wha au o rima ma wha lawe i se malo le malo. Wheta ua ina mai le li pote o le li lea pe o na tā ua, na tau mawhai e ngāo i se tasi whale o loa i le Cold Coast, i le baenga o i ele taulanga whaatau. Te o leono i le fiafi, na uru whale i le fasu tasi tausanga, tau mawhai ngā o le Surfers Paradise Boulevard, ma nā ngā ia ne ma se whana me ta alo ma se Cherry Can, po se whangu pao e masana no tuai penisini. Wa tua i lo na whao o di mai se tamai tai whai ngā nwenga le whale o loa lea, ma ia whaaton wina le tu wane o tupe, ma toe angai e se ai. Pei tai murmuri ane na toe fo i ane le pisinisi lava lea, ma amata i loa se vevesi, ma se tangata e ono se furu walu tau sanga sa iai o se uoa le tamai tai whatau o loa. Ta uane li poti na whaamunu aria le ono se furu walu tau sanga lea, a e tua i aire li e fasu tas tau sanga le ilo na sunuina o lumo le pisinisi au le isola ese. Na maua leo i se whale i Cavill Avenue, ma pu e nai loa, ma e tūra i whaamsinonga i le so. I le vaitau o tūra la tātu le whaamanatuina lo kiwisi masi maso fia, wha ailoa i se ripote le ala taiwa mai Queenslandi, le tutongi uma e se tasi e leo fia wha ailoa ina lo na tangata, a wa wha ingoa o le Secret Santa, i le ripoti, o le pāleni o totoe le vaitau se lau o mea ta alo tamaiti, na wha atau a e tongi pe lei bai i whale o loa. Whai mai o sia tangata e le fia whaeloa ina le suafa, a ua whaisi lewa na whai peala na lona sao lea i le Cold Coast Charity, Serving Our People. Na ia tungi ina pāleni o toys o lo tutoe mai lei bai si whale o loa le Mr. Toys Toy World, i le Stete o Queenslandi, ia ma o tā ua e o i le se lauri masfuru wafe le tupe na whaaluai. Whaaftai a inga nā o fia i le rima fua i o sia tangata, lona winga la, wa leo te mamau ai o ane uma le tusa ma le fitsa lau fastfood whao a inga ia, wa mai ona tutongi uma la tau lei bais, e koleti mea ta alo le whanau, mo le kiwisi masi. Tala muli, wa lipotia le soi le Nine Sports, se lipotia whaatatau le kon karate lima tau sanga le rikta alo Jerome Luai i le West Tigers. Ta ua le lipotia le Sydney Morning Herald, o le kon karate le olo o tu wai le avanoa i a Luai, mo le tolu tau sanga muli o lana kon karate lo na winga, e mawhai lava na toianga i ese Luai mai le Tigers, i le mai o le lua tau sanga. Whaero foi le lipoti mai le Herald, sa fi nau le pure ngā Luai mo avanoa ia, ina ua whaia wheuta na inga, ma le sa avea mua mapula le Tigers Justin Pascoe, a sa te ena ia tāru sanga i le taimi, pei tai la wanga i ese Pascoe, au leo ua whaatanga e Shane Richardson, leo ua sui tūlanga ane. O le vaenga la le kon karate le ri taalo watu ina i fo i maru i tau wha o popo i le ri whaia onga Benji Marshall, le anga i atu le amatanga o le ista amisanga o lo manei. O isi o le aiei whaatasi maluai le kalapu le au fiai Terrell May, Sunia Turuva, ma Jack Bird, o le kon karate pe o na tā ua e ono miliona. Tara nā radio Samoa mai Australia i le nei fo i asfareile, manuia tele le whai unga